Mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba TV 29 ni wa mwanya mwiza twongeye twagarutse. Murabizi ni isoko ry'igura n'igurishwa, habari byinshi bigenda bivugwa no mupira w'amaguru mu Rwanda. Mbona ko byatangiye gushyuha, ikipe ya Rayon Sport yatangiye gukora byinshi bitandukanye. Nyuma y'ikipe ya Kiyovu Sport hagakurikira ikipe ya Polisi, ikipe ya APR yagiye ivugwa ku isoko, za Sunrise zigura ba Celestin. Ekipe ya Rayon Sport nayibona yuko isa nkaho yatangiye gukanguka cyangwa se igenda ikora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bikaba bibaye nyuma yuko isoko ry'igura n'igurisha rifunguye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubona ko hari ibikorwa bigiye bitandukanye. Mu gitondo nibwo twabwiraga ko ekipe ya Rayon Sport yaje kubigura Kwizera Olivier, imuvanye muri ekipe ya Gasogi United, aho yaje kuba imugura mu gihe kingana n'umwaka umwe. Mwibuka neza yuko umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Kenisari yagiye hakana avuga ko bidashoboka, n'ibiki ariko twaje kubona amakuru aturuka mu buyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bigaragaza ko bamuguze. Ubwo n'ukurikirana kureba niyo ikipe ya Gasogi hari ibindi bukore n'ibiri butange ikirego n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuri ubu rero inkuru navuga ko igezweho, inkuru zigera kuri 3 zije none ahanga rwose zihuta neza cyane. Ni inkuru yuko ekipe ya Rayon Sport itagarukiye ngo ku mukinnyi w'ikipe ya Gasogi United uwo ni Kwizera Olivier, akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Bivuga ko bamaze kumvikana, hasigaye kwerekana uwo bita Guy Bukasa nk'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport mu gihe kizaza. Guy Bukasa ni umutoza wabanye n'ikipe ya Gasogi United umwaka ushize w'imikino. Ikipe ya Gasogi United bamuvanye mu gihugu cya Kongo, ubona ko bafitanye umubano mwiza, ubona Kenis agiye amushimira cyane. Ariko amakuru agera hanze na yuko Guy Bukasa amaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport kuba yayibera umutoza. Si ibyo gusa, ahubwo ekipe ya Rayon Sport ikomeje icyo twakwita nko gusenya ikipe ya Gasogi United, aho andi makuru avuga ko bita Mutate Manase bamuzi cyane kukiranga ku 10 ngo akabasanga ikina ku 10 mu ikipe ya Gasogi United. Nawe igisigaye ari ukwerekanwa mu ikipe ya Rayon Sport ko imaze kumvikana ko ikipe ya Rayon Sport amaze kumugura, ikazajya imukinisha nka numero 11 muri ekipe ya Rayon Sport igiye guhatana umwaka 2020 mwaka 2021. Ibi rero bikaba bije bikurikira byinshi cyangwa se amagambo agenda aterwa ku mbuga nkoranyambaga. Kenis avuga ibi, umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport nawe akavuga ibi, umuvugizi wa Rayon Sport nawe akavuga ibi. Ubona ko arugwangana, navuga ko kuza gusiga ikipe imwe isenye indi cyangwa se imwe ikaza kwihagararaho kayereka ko ihagaze neza cyane. Nandi makuru aza kubakurikira, cyo nagusaba kora subscribe kugira ngo ataza kugira inkuru nimwe gucika, kuko ubona ko navuga ko ibintu byashyushye, ibintu bimeze neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport rero nkuko bigenda binavugwa, bavuga ko ahubwo igihe kigeze noneho kaje genga abafana batangire bishime, babone byinshi bigiye bitandukanye bari babuze muri no minsi igiye itambutse. Abantu bibaza se ikipe ya Rayon Sport izagura gihe ki, kabakinyi bagenda bayishiramo, ariko navuga ko iki ari igihe cyiza, kandi ubona ko ikipe yatangiye gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bisura urukundo n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Mukura nayo ntago yicaye, ubona ko nayo yatangiye kugira byinshi ikora. Ni inkuru zisa nkaho ari uruhererekane, kandi nibwo twabwira ko ikipe ya Mukura Victory Sport yaje kwigurisha umukinnyi Ntwari Evode mu ikipe ya Polisi. Mu kanya rero nanone inkuru igiye hanze nuko ikipe ya Mukura Victory Sport yabonye umuyobozi uhoraho w'ikipe ya Mukura Victory Sport, akaba ari Gasana Jerome. Uyu mugabo wakoze muri WDA cyangwa se mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro, akaba ari we ugiye gushingwa cyangwa se ari ugiye kuba umuyobozi uhoraho w'ikipe ya Mukura Victory Sport, managing director. Hanyuma icyari gisanzwe ari nka komite ya ekipe kikaba cyo kizahinduka board of director. Bivuze yuko iyi board of director izaba iri hejuru ya managing director. Ubona ko ekipe ya Mukura noneho yafashe umwanzuro kugira abakozi bahoraho, nabyo kuvuga wena ngo n'uyu ngasanzwe nganakora Mukura Victory Sport igiye kugira abakozi bahoraho bazabazwa byinshi bigiye bitandukanye, ndetse bimwe n'ibiro byayo bikaza biri kuri stade ya Huye angani mu majyepfo y'u Rwanda, aho ino kipe yambara ubururu n'umuhondo isanzwe ibarizwa. Ibiro byayo bigomba gufungurwa noneho bivuguruye kandi bimeze neza, bikagira abakozi bahoraho bazaba bayobowe na Gasana Jerome, ndetse akaba n'icyo bita board of director izaba iyoboye ino ekipe. Byose bikagenda bihurira hamwe bagafatanya, ndetse n'akarere muri rusange, hanyuma ekipe ikareba ko yabona umusaruro. Iki gikurikira muri ekipe ya Mukura ubu ngubu nta kindi gikurikira, ahubwo kuva imaze kubona ubuyobozi ndetse n'abakozi bahoraho n'ibiro byinshi bigiye bitandukanye, igisigaye no kugenda bashakisha abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo nayo ibe yakigaragaza ku isoko. Ibi ngibi birabikora nyuma yo kuza gusezera abakinnyi bari hagati y'abakinnyi 10 ndetse n'abakinnyi 13. Hanyuma nibamara gutandukana nabo bamaze kubaha amafaranga yabo, biraza kurangira ikipe nayo igiye ku isoko. Tugomba kwitega, ndetse mukaba mwamenya n'abandi bakinnyi benshi ikipe ya Mukura izagenda isinyisha. Wowe cyo nagusaba
ni gukora subscribe, ugasharinga inkuru zacu, ukaba wanakora like, hanyuma ibintu byose bikagenda neza cyane. Nishimwe Olivier Ba, ni Ba TV 29, webana natwe kandi ugume hafi yacu. Imana ikurebe icyoroshye.